pneumonia hinan na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle hle laia minute khat chunga chiar dur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani atanga kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada tanga kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang theang berin sub center a emo damdo ina emo panpui watang che Presbyterian Ocean Ring te kon Pastor Bial Christian Chalai Paul te chuan Nimin Khan Ring te kon Ocean Hall blood donation camp an nei Nimin November ni somni pali sang ni somni Pathum Khan Directorate of Ayush Health and Family Welfare Department Government of Mizoram malag na in Home Mission School Kolasipa Ayurveda School Health and Education Program wat sayani Aizawl Traffic Police chuan thu chhuah siamin helmet khum lo le driving license nei lo school uniform ha chunga two wheeler khalte an hnena report zel turin an ngen thlir tu te car top chibei ule noel banarwat pui kani a tuna chuan chanchin thar kim changzor kin ngai thla ang Presbyterian Goshen Ring te kon Pastor Bial Christian Chalai Paul te chuan Nimin Khan Ring te kon Goshen Hall da Hola blood donation camp an neya KGP member mi somri pakhaten thisen dam lo mo ta tanan pe thisen pe tu de mi pa som thum pare le mei chia pathum an ni a district hospital blood bank ka thok tu ten kalchirin thisen hi an lak sakani Nimin November ni somni pali kha Presbyterian Goshen mei chedin chamani a hemi pual hyang Goshen mei chia ta chuan pathian bia ken khom bot sain hunan mang kumin Goshen mei chedit ni thu puya tan hyang Christian no cha ti thanani a kolasi pa po hene puarin khom he Presbyterian Goshen bia ken sang sanga nei ani Nimin Khan Directorate of Ayush Health and Family Welfare Department Government of Mizoram malag na in Home Mission School Kolasipa Ayurveda School Health and Education Program wat sayani District Hospital Kolasipa tangin Senior Medical Officer Ayush Dr. Sivan Limpui Hovin Dr. Lorin Zwali Medical Officer Health and Wellness Center le thok tu dangten hun hi an man puyani SMO Dr. Sila Limpui chuan PowerPoint presentation mangin Ayush System of Medicine chungchang le hrisel na le thiang hlim na in kongkai dana zirtira Physical and Stress Management Instructor puar mga izwalan zirlai te chu basic yoga exercise zirtirin hrisel na taksa soi zoi poi mozia azirtir bokani he huna hian thlon in entir bot sei ngal ni in zirlai le zirtir tu mi sompa pasari hrisel na din mun endi kani a athlonin damdoi engem bazat sem ani bok MLA in Thlanpui nei ta ka duty tura Mizoram ronkal November ninga atanga chin shiat lo Assam Police Battalion mi constable Sabin Nat Kumsomli panhi chanchin ngai venin Assam Police ho tu Achilles Kumar Singh IGP Chanimin Khan Mizoram rontlo a abona mun ngau pat khwat lo in SP Saitwal Pukrach Kamal le additional SP F labyak zwalaten an lo choi om Constable Sabin Nathi Government Middle School chu ngaupa Saitwal District atangin uniform hachungin achhuaka hemi hian bo zui mu zui ani to lawani ngortakin police tele NGO sang ba ka we sathiam tenan zonga tun thlengin a chin hi shiat alani lawani Assam IGP chu ngaupa khotlang shwai tu te koma an sipai bo zon na chungchang ma an lo lak to te fak om ati thuwa shilba ka theitop chua mi bo zon na chu lo thokzel turin acha a Mizoram police ten we sathiam manga an lo zon na apolom thuwa soi Constable Sabin Nathi zon bu nge ni theinan Saitwal SP Pukrach Kamal chuan a omna chin shia piang hne na lom manatan cheng sing ni pe katiam ani
Aizawl Traffic Police chuan thu chhuah siamin helmet khum lo le driving license nei lo school uniform ha chunga two-wheeler khalte an hnena report zel turin an ngen thu chhuah an siama an tarlan danin nopang kumtling lo lir thei khal tirem turin traffic police te chuan thei topin hma an la mek zela Aizawl ka pui veng sang sang abik takin veng mor le a chuan hnuai lam dewa traffic police duty omlo na hmuna te nopang kumtling lo le driving license nei lo school uniform ha chunga helmet khum lo two-wheeler khal an om thin ti hriat ani thuan tarlang New Delhi Mek Tourism Minister Purabaro Moiroi te chuan Uniform Civil Aviation Secretary Vunlun Mang Walmam Muin tun hnaya Kolkata chu Aizawl le Aizawl chu Guwahati sector sa thawna chuan man to uchuak lutuk chu endika ti hniam ani vat theina na hmala turin angen Mizoram Tourism Minister chuan Kolkata chu Aizawl ticket man cheng sangli zanga tanga sanga de chin chu tun hnaya cheng sing khat sangli tanga sing khat sanga te anita a hei hi zoram mipui te torna ani pialama airlines ten mipui anza lo zia te lang tu ani ati a Mizoram service turin airlines tamjok mamo ani thu po soin malak pui turin angen ngal bok Tourism Minister hian Mizoram helicopter service in dailo na anasat thu soibokin helicopter thar tha Mizoram ta na ruangman pui turin Union Civil Aviation Secretary Manga chu angen bok ani New Delhi Mek Tourism Minister Purabaro Moiroi te chuan Union Civil Aviation Secretary Vunlung Mang Walmam Muin tun hnaya Kolkata chu Aizawl le Aizawl chu Guwahati sector sa thlorna chuan man to uchuak lutuk chu endikati hniamani vat theina na hmala turin angen Mizoram Tourism Minister chuan Kolkata chu Aizawl ticket man cheng sangli zanga tanga sanga ni chin chu tun hnaya cheng sing khat sangli tanga sing khat sanga te anita a hei hi zoram mipui te torna ani pialama airlines ten mipui anza lo zia tilang tu ani thua soi Mizoram service turin airlines tamjok mamo ani thu soibokin malak pui turin angen bok Tourism Minister hian Mizoram helicopter service in dailo na anasat thu soin helicopter thar tha Mizoram ta na ruangman pui turin Union Civil Aviation Secretary Manga chu angen bok ani Union Civil Aviation Secretary chuan thei top chua lo en pui tum thu minister hi alo shil ni in sarkar thu chua chuan tar langa Tourism Minister hi Puladin Liana Fanai, Chief Financial Controller, Civil Aviation and Tourism Ministry in a Telpuyani. Mizoram Assembly in Thana vote la chair turin mi sangli chuang ruat an ni ti le jingda ria da changin vote chair chanani donti additional chief electoral officer Poech Lian Zela na soi he tuini mina vote chair huna media center kal tlanga Chakle omjanei zoka result puanza dan tur soi ho neya soi chuaka pulian zela soi danin Mizoram Accounting Center som pathuma counting hall somli omdona hemia hian EVM table zathum somkwa pakwa le postal ballot table somnga paruka te counting personnel sangli chuangten jingda riat atangin vote an chhar tan doni in a soi Hetrutcom ICT conference hall neya hian electronics media DDK AIR LPS le Zonet IO te antela result puan zungzung ani thei dan tur te soi hovin counting center tina interview booth siam te anrel bokani Thutcom atarla ni danin counting center tina media center omdona hemi atang hian information pack chhon thin tur ni in media ten an mani ruang man na siam kaltlangin result an puangzar zungzung theidona district in DO ruang man na in media center hi buat sai ani donani kha zong khatun chuma chanchin thar kan ti chwa the ni ya clear to den zawain mang chaule